Lain, bukan kapan si kuprut nak diledek waing. Ulin ke si Acong enggak kamari. Tinggal ulin ke cewek. Woi, kemana sih ya? Nah, itu kuprut. Ayo kurun kata teh si ayah wong. Tinggal. Aduh. Itu aja namanya aing teh penerima kata teh si pengganjangan. Aduh, Mima. Ada layak itu deh, ge. Tenang, poin di bare. Mana yang kamu? Gas dia pulang itu nyata. Ayo. Sama duit baik. Aing can kejadian jeung tata sia. Oh, tenang baik, waing bejagan ke daing. Enak. Bantuan cak waingnya. Heeh. Asal double yun nanya. Kek siap waing amun aing kejadian jeung tata sia kek berbonus. Awas siya kung bohong. Ih, siya bohong waing. Tampilnya ya. Hah? Delekeun bonusna ge. Pun, naon? Aing mah nyeri hate, kun anjing. Tinggal ho aing nyeri hate. Ih, cuman lihat gitu jelas. Tinggal lah, parusing aing mah. Oh, mesti sia. Geus aing neukeun ka tata sia. Asa waing mentete aing dikugumageun ya. Hanggas aing nukulin. Nitipnya aing. Siap, Bos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak naon sia ka di kuperot? Lancing cewek. Nak naon sia kenalan? Gawe. Eta teh cing si geulis. Sia mau martabak henteu ka dieuna. Pohoan aing teh boga duit. Boleh lala ka ditu sia nganjang teu mau naon bisi bener kayak kuai. Sama kitu ka aing. Sabodo lah aing sultan mah bebas, Pak. Bodoh kumaha sia bae. Dasar goreng sia. Ya sia aja kuprot ya mah. Geus teh aing juga dia. Oh, geus gila dia posing ama martabaknya mah. Tenang make kun dibawakeun martabak kilos. Kalau mentah mawas ya digobak sia kuai. Aing Apa? ya mah enggak. Neng, saha namina? Muna. Ari eta anu rada kieu teh sasi eta. Eta sia aing ngomong sakitu aing geulis na dihalakeun sa sia sembarangan bae. Amit, emang sia geulis kitu. Geurisan Iya, kieu. Dong si Sabrina aing mah geulis. Sia mah goreng nak kuprut. Gas. Ariaan namanya saha? Sule. Sia Sule beta ge kuprut. Ting, cuy aing. Kumaha cek aing bae. Hei, sia mah teu pantes jeung Sule mah kuprut, sia mah jelema pantes sebut kuprut. Ai aran asli sia saha kitu? Atuh nama aku mah Sulaiman. Sule di lemeren sia mah. Eta ngomong kudu dijaga mulutna. Sabodoh kumaha? Ih, sarari hati kerta dina ribet bae nya. Capek kalau datang sieu mah. Ngajak Sama. ongkong sepatah naon loba omong be sacayut. Aing tinggalin ulun ka sia. Sabodoh teh ya mata nanya, euy aing teh hayang digidulinan ku sia. Cuy aing goreng nya kuprut. Aing mah kade ge ulinan kana bebek aing. Nah, aku bebek sia dong, boga bebek diet lagi jam penting. Nu laku sia mah sia mah goreng ji. Aing cekan banget. Jadi marah ribet bae sarari hati kerta dinya. Mau geus dah. Dia teh ngadepan sia mah parusing, ini popotoan. Sabenernya ada. Nguna. Ah, Ngarti meureun. Tas. Nuhunnya. Kalau selamat lima baik, di awal mulai, gimana yang punya?
Mahal amat nih minum air. Gak indah nih. Pokoknya mah rumput yang bogor deh. Mantap dia mah. Campuran lah. Campuran lah. Why? Irung lah. Why? Apa Irung? Woi, aku lihat amat air. Waduh amat. Ya, Ini sekolah, tik salut, tik ya. ya, lupa. Oh. Oh, Arisnya kerenaan di dia. Ini menurut papanyawan. Main pepadangan dusun, pemandangan. Apa ini? Sama canda hormoron, pepadangan. Wah, oh. Jangan na semula men. Ngan siya jing. Oke, ay, mau asin. Siapa kok kata ti aing? Terus denge. Bener siya. Oh, Awah, tata aing mah kerjaan si Sule. hah? Beranjangan ku si Sule. Aduh, Apa cuy, bolot dia. bener ya. Bener. Coba telepon. Ayo teangkeun buktina ayo. Ayo. Deukeun. Ya. Bo, esnya nyanyawan itu sulit. Guho. Aku sai kumanya. Ini saya emang kamari kamera duit kena aing. Ay bukan pak iyo. Tahu lah. Isaki mau mawa kadi etaan. Lumayan, Aisyah tadi jeung aing. lumayan mesek kan. Tapi kurang ya duitna. Oh ya, balik deh. Oh, gede-gede tuh gede baru share. Wah, Shaolin udah kebelah amat jadi lo. Entah mau segala. Mau martabak sih kadi ulin. Oh iya, Jeng. Tadanya Dina minta martabak, guys. Dia tuh mau martabak belum sia. Oh, nya calangnya aku tahu. Oh, ciao, kotak mah. Saya tak setuju kita ingin ulin dia. Mau martabak pokoknya jadi bageran. Oke, ini balik. Oh, sudah balik. Usir mereka ini. Jangan aja aing. Kamu itu tuh. Kemana ya si irungnya? Soalnya bohong kayak kena aing, anggo merah duit ku ari ih. Makanya iya si irung. Gerabay ko yung kapang ya dia irung. Kapak dah ko ini. Pentop dia kadenya. Antap dia di kentapun ko. Bakuk dia ih ko ini. Andak ini kasih irung. Oh, irung bisa nusuk di situ tuh. Tangnya dia ko irung. Babak dah ko eh. Kailan ay berat amat yuk susul. Kamu simulasan belau koy. Ano? Wah, irong. Siya kamari ko nanto mere duit ka na aing. Duit naon?
Sa kubuhan ya. Nandit naon. Naon mo? Kamara di ako. Ano ba ganing iti aing kudu ay kakiyuan siya. Ay kakiyuan. Oo ay. Mo yung kudu na kwali dia. Oo ano? Kumahagi siya din na. Ninahan niyo. Ninahan ba eh? Okay. Oh. Oh, ay punya duit. Mau memetaan duit mereka ay. Amot o di mereka, malinoong ay. Kaya ay nakula si Sule. Nilang duit ay.